Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedang ada di kota Yogyakarta. Ini mana? Nah ini. Ini dia. Nah ini lagi satu lagi. Ini tim pengatur strategi. Pengatur strategi nih. Oh, ini tim pendukung penyerang. Nah yang satu ini mana dia nih? Ini tim striker, sayap kanan. Nah yang ini sayap kiri. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the time, never love the feeling? With my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? alun-alun keraton Jakarta. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Oh, abang enak bang. Alham. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do Dorong nak, dorong. Iya, tolak. never love the feeling?
kebesaran Allah. But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Ini kita kemana nih? Candi apa nih, Mas? 3 candi lagi, Bapak. Ada Candi Lumbung, Candi Bubra, sama Candi Sewu. Candi Sewu. Dan namanya itu. Nih Candi Sewu. Oh, ini. Lumbung. Oh, tapi kecil-kecil ya, Mas? Nanti yang besar itu di Candi Sewu, Pak. Oh. Kalau Lumbung sama Bubra itu cuma kecil-kecil saja. Iya. Tapi ini nanti tempatnya agak kotor ya, Pak. Soalnya kemarin habis ada event. Iya. Oh iya. Ya lar aja. Maaf kalau Ini bagian dari candi yang di sana juga apa gimana terpisah? Bagian kan? ya kan dalam Ornamennya bukan? masih dalam satu cerita yang legendanya dibuat dalam 1000 candi dibuat dalam waktu 1 malam. Iya, iya. Jadi ada beberapa bangunan candi yang dibangun dalam waktu 1 malam itu. Kan harus 1000 ya? Ya. Ternyata 99 ya, Mas? Ini Candi Lumbung pertama. Candi Lumbung. Untuk menyimpan hasil bumi. Oh, itu dia ya? Ya, makanya disebutnya lumbung atau lumbung padi. Iya. Jumlah aslinya ada 17 bangunan. Beberapa daerah. Pegangan ya, Bang? Waktu gempa kemarin berarti hancurnya. Kemarin, tapi sudah yang dahulu kalah. Oh berarti ini sisanya ya, tinggal segitu. Oh, tuh yang satunya lagi. Ini baru 1,5 tahun kemarin jadi. Oh. Itu dalam bahasa Jawa itu artinya rusak. Nah, kenapa bisa disebut itu? Karena waktu pertama kali Hai. oleh warga itu dalam kondisi bubrah atau rusak. Jadi ini sudah berhasil disusun kembali setelah memakan waktu 3 tahun pengerjaannya. Oh. Satu candi ini 3 tahun. Messing with my head again. You had your heart set on me,
luar biasa. Jadi ini pengerjaannya dari Dinas Kebudayaan berarti gitu, Mas. Mati habis baterai. Tim Purbakala. Ah. Jadi satu candi yang kecil ini 1 tahun. Kurang lebih paling cepat. Masya Allah. Bayangkan ya, Kalau yang legendanya gede segitu cuma 1 malam gitu loh. Kan batuannya belum ketemu pasangannya juga dari Candi Sewu. Oh, berarti per pasang-pasangan nih, Mas. Ya, mungkin satu batu di sini pasangan. Masya di sana itu Allah. sudah jadi. Soalnya sudah random sudah. Wah, Diacak-acak oleh gempa bumi. ya Allah. kan ini gempa bumi zaman dulu berarti ya. Zaman dahulu. It is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Kalau ketiga candi yang kita lewati Sleman, bukan? maksudnya Klaten Jawa Tengah. Oh, Kalau ketiga candi yang kita lewati ya, Ini nih ya, yang tadi. kalau Prambanan yang Bapak Ibu masuki tadi itu masuknya Sleman Jawa Tengah. Dan Sleman Yogyakarta. Jogja, Soalnya kan di kompleks ini tuh terletak di antara perbatasannya Jawa Tengah sama Yogyakarta. Jadi PAD-nya di sini itu juga bisa jadi dua. Kemudian ya ini dia. Hai. Kaswari, Kasuari yang besar itu kasuari, adanya di banyaknya di Riau. merak kecil. Hah? Kandang yang kayak apa tuh tadi? Papa, kandang yang kayak gua tadi tuh pintu keluarnya kandang sudah singa. sini. Ya. Sudah lewat pasar Sukuniraja nanti sampai parkiran. Terima kasih. Oke, Mas. Iya. 3 ya, Bu? Maaf ya, Bu. Ya, kasih. Suwun, Bu. Ci, kok di akhir cerita terpengkor-pengkor gitu? Apa tunggu sini aja udah? Masya Allah nenek. Astagfirullah ya. Baby, why do I love the touch but never love the feeling?